Amahirwe ntabwo ari ikintu wahora wishingikirijeho, ariko hari igihe aza mu gihe uyakeneye cyane. Ntabwo ni kuvuga ko waturagura amafaranga cyangwa gutombora muri loto, ni kuvuga ko warokoka ibisasu byakirimbuzi, Kurokoka kaguhanuka mu ndege kugeza ku warokotse impanuka 7 zose. Muri iki kiganiro tugiye kubona abantu barokotse ibidashoboka. Reka duhere kuri Anna Bagenham. Mu kwa gatanu mu 1999, Anna Bagenham wari ufite imyaka 29, akaba umunyeshuri wigaga kubaga amagufwa. Yari ari kuri skate bizwi nka skiing mu misozi ya Scandinavia hafi ya Narvik muri Norvège. Ubwo yanyereraga maze agashinga umutwe mu mugezi ukonje. Kuba atabyumva, umugezi ukonje ni umugezi ufite urubura rwakonjeye hejuru rugakomera. Nyuma yo gushinga umutwe muri urwo rubura, yamaze iminota 80 yafashwemo, ariko atabarwa n'umwuka muke wo guhumeka wari muri urwo rubura. Ariko nyuma y'iminota 40 gusa umutima warahagaze. Igihe ubutabazi bwazaga na kajugujugu yarashize amasaha 2, umutima we wahagaze. Ubushyuhe bw'umuriro bwari bwaguye buvuye kuri degrees Celsius 37 bugeze kuri degrees Celsius 13.7. Ubakaye nabwo bushyuhe buri hasi bigeze bapima ku muriro w'umuntu maze akaza kubaho. Kuko umugeza mu bitaro, abaganga barenga 100 bamaze amasaha 9 yose bashyushya amaraso ye gake gake bakoresheje imashini bita heart lung bypass machine. Gitangaza, nyuma y'andi masaha 3 umutima we watangiye gutera nanone. Nyuma y'iminsi 10 gusa yarakangutse, ariko afite ikibazo cya paralize ku ijosi rye. Ariko nanone nyuma y'amezi make yarakize asubira kuri skate nk'ibisanzwe. Ariko nyuma yaho yaje kuba n'umuradiologiste kuri ibyo bitaro yavuriwemo. Ariko wakwibaza uburyo yarokotsemo. Ubukonje bwinshi bwaragiye bukonjesha umubiri we gake gake, maze busigasira umutima we n'ubwonko n'izindi ngingo buzirinda kwangirika. Kubera iyi experience ari baye kuri uyu mugore, ibi byahise bifasha n'abaganga mu buryo bushya bwo kuvura indwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Ariko munyemerere turebe uyu mugabo wanyweye amaraso y'uducurama kugira ngo abeho. Mauro Prosperi mu 1994, ubwo uyu mwatlete w'umutaliyane yari gusiganwa muri marato y'ibirometero 150 inyura mu butayu bwa Sahara. Nibwo inkubi y'umuyaga ihambaye yaje itera umucanga imuhuma amaso. Nyuma y'amasaha 7 nta kintu ari kubona, nibwo yisanze yaburiye mu butayu bwa Sahara atazi aho ari bwerekeze. Ubwo nibwo urugendo rw'iminsi 9 y'urugamba rukomeye cyane yari itangiye. Nyuma y'iyo nkubi y'umuyaga yakomeje isiganwa nk'ibisanzwe, ariko umunsi wa mbere ushize nibwo yamenye ko yaburiye irengero bya nyabyo. Icyo gihe nta mazi ahagije yari afite cyangwa ibyo kurya. Nibwo yibutse inkuru za sekuru zo kuba wanywa inkari zawe igihe ufite inyota mu bihe bigoye nk'uko sekuru we yabikoze mu ntambara ya mbere y'isi. Ariko n'izo nkari ntizamurengeje umunsi n'igice. Ariko ku bw'amahirwe yaje kubona umusigiti ushaje abawuruhukiramo. Igihe yari ari kuruhuka nibwo yumvisha ubucurama, maze yica ubucurama 20, anywa amaraso yabwo arya n'inyama zabwo kuko nta yandi mahitamo yari afite, maze akomeza urugendo. Nyuma y'iminsi 9 agendana n'urupfu mu butayu yaje gutabarwa. Ubu ngubu ameze neza, na n'ubu arakitabira iyi marato y'ibirometero 150. Ariko se wumva ute kurokoka ibisasu byakirimbuzi? Iyi ni inkuru ya Tsotumu ya Maguchi. Kurokoka ibisasu 2 byakirimbuzi ni amahirwe utabona uko usobanura, ariko nibyo byabaye kuri uyu mugabo. Wakibaza ngo byagenze gute? Iyi ntambara y'isi ya kabiri yari kurangira ku itariki 6 z'ukwa munani mu 1945. Uyu mugabo wari umwenjeniyeri w'uruganda rwa Mitsubishi, yari yagiye mu rugendo rw'akazi mu mujyi wa Hiroshima. Nibwo igisasu cya mbere cya kirimbuzi cyatoye mu Buyapani, ariko ku bw'amahirwe aza kurokoka nubwo yari yakomeretse. Umunsi wakurikiyeho ku itariki 7 yahise ataha asubira iwabo muri Nagasaki. Ariko nanone bitunguranye ku itariki 9, ubwo yari gutera story umukoresha we byabereye Hiroshima, nibwo Amerika yateye igisasu cya kabiri cya kirimbuzi i Nagasaki. Nanone bitunguranye uyu mugabo Tsotumu ya Maguchi ararokoka. Wowe urumva uyu mugabo atararokotse ibidashoboka? Mbwira uko byumva muri comment. Uyu niwe muntu wenyine wemejwe na leta y'Ubuyapani ko yarokotse ibisasu 2 bya kirimbuzi. Tsotumu ya Maguchi yakomeje kubaho paka muri mwaka wa 2010 ubwo yitabaga Imana. Michael Holmes. Ushobora kuba wumva bidashoboka, ariko byarabaye. Michael Holmes ni umuskydiver wabigize umwuga w'imyaka 44,
ukomoka mu gihugu cya New Zealand. Uyu mugabo yarokotse guhanuka mu birometero 4 na metero 572 mu kirere igihe umutaka we wa mbere n'uwa reserve byanangaga gufunguka. Byari mu mwaka wa 2006 ubwo yari afite imyaka 25 nibwo ikintu kibi cyabaga uwo munsi. Nubwo yari umuhanga mu gusimbuka aturutse mu kirere, ariko uwo munsi byari bigiye kuba bibi cyane. Yaramanutse bisanzwe akuriye umutaka wa mbere wanga gufunguka, akuriye n'uwa kabiri wa reserve no wanga gufunguka. Ubwo mbibutse ko yari kumanuka mu kirere umuvuduko urenga ibirometero 100 ku isaha. Icyo gihe yamenye ko agiye gupfa. Igihe yari ari kumanuka asakuza avuga ko apfuye, nibwo igitangaza kidasanzwe cyabaye. Mu buryo budasobanutse yaguye mu gihuru cy'inkeri kiri ahantu hari ubutaka bworoshye, maze bitangaje ararokoka. Nubwo yari yavunitse amagufwa y'agatsitsino, yanakomeretse na zimwe mu ngingo z'imbere mu mubiri. Nyuma y'ibyumweru bike yavuye mu bitaro nta pararize, arataha. Abahanga bavuga ko kurokoka kwe ari amahirwe avanze n'uburyo yaguyemo n'aho yaguye. Ariko reka turebe abahatirijwe kurya inyama za bagenzi babo. Imagine impanuka y'indege mu misozi miremire y'ubukonje bwa Ndeze, ubutumburuke bw'ibirometero 4, aho nta cyizere cyo kuba hatabarwa ubona hafi yawe. Ibyo nibyo byabaye mu 1972 ubwo indege yari itwaye ikipe y'igihugu ya Irigwe ya Rububi n'inshuti z'ikipe n'umuryango bitaga Old Christian Club yakoraga impanuka mu misozi ya Andes. Abantu 45 bari mu ndege, 16 nibo barokotse gusa. Ariko nyuma y'iminsi 72 mu rubura nta biryo, ubushyuhe bwamanutse bugeze kuri degree Celsius 30 munsi ya zero, ikipe y'ubutabazi yarambiwe kubashakisha yemeza ko bapfuye. Aho ni igice cyatumye isi yose y'umurwa cyaziye. Kugira ngo bakomeze kubaho bagombaga gufata umwanzuro ubundi utagombwa gutekerezwaho, kurya imibiri ya bagenzi babo atari ubundi bugomwe, ahubwo kugira ngo barwane no kurokoka. Nyuma y'iyo minsi yose, babiri mu bari barokose bafashe urugendo bamara iminsi 10 buri imisozi bashaka ubufasha. Ku bw'amahirwe ku munsi wa 10 bwarabonetse, banatabara bagenzi babo. Igihe ubuzima bwasunikirije mpaka bageze ku Gahenebere, bahisemo kubaho. Ariko se iyi nkuru y'uyu mwana wayisobanura gute? Taiba mu kwa kabiri mu 2021 mu giturage cyegereye Uttar Pradesh mu Buhinde, ubwo umwana w'umukobwa w'imyaka 8 bita Taiba yari ari gukinira hafi y'inzu bari kubaka, nk'uko undi mwana wese yabikora. Ariko nyuma yaho gato ishyano ryaraguye. Taiba yaje kunyerera, maze ferabeto iramwinjira inyura mu ijosi, maze isokera hejuru y'akanwa hafi y'izuru. Abantu bose batekereje ko apfuye. Ariko iyo ferabeto ntabwo yari yanyije ingingo z'ingenzi mu mutwe w'uyu mwana nk'imitsi minini, ubwonko n'ibindi. Muri make cyari igitangaza. Abaturage bamwirukankanye mu bitaro byari aho hafi, ariko icyo gihe Taiba yari akiri muzima atanaguye muri koma. Nyuma yo kumuhaga iminota 35, abaganga baje kumukuramo iyo ferabeto bitanagoranye cyane. Abaganga baratunguwe ku buryo bavuze ko iyo mpanuka mbi bigeze babona mu mateka yabo. Ariko icyizere yararokotse, nta n'ingaruka z'igihe kirekire yagize nk'ubumuga cyangwa izindi. Uyu munsi inkuru ya Taiba ntabwo ari impanuka gusa, ahubwo ni umurava w'uyu mukobwa wo kubona urupfu agakomeza agahangana mpaka arokotse. Uyu munsi reka dusoreze kuri Friend Selan. Reka tuvuge uyu mwarimu w'umuziki w'umunyakroatia wacitse urupfu inshuro 7 maze akanatsinda yarenga miliyoni y'amadolari muri loto. Reka tuvuge ku mpanuka yarokotse. Mu 1962 gare ya moshi yari arimo yaguye mu mugezi, abarenga 17 barapfa, ariko we ararokoka nubwo yari yavunitse akaboko. Mu 1963 ubwo yari ateze indege bwa mbere ari nabwo bwa nyuma, igihe bari mu kirere urugero rw'indege rwavuyeho, asohoka mu ndege iri mu kirere agwa ku kirundo cy'ubwatsi ararokoka, abandi bagenzi bose uko ari 19 barapfa. Mu 1963 imodoka Farano yari atwaye yaguye mu mugezi aroga avamo nubwo yari yakomeretse, ariko abandi bantu 4 bari kumwe barapfa. Mu 1970 imodoka yarimo yafashwe n'inkongi y'umuriro ayisohokamo ibura amasegonda make ngo iturike. Nanone mu 1973 indi mpanuka y'imodoka itewe no kudakora kw'imiyoboro ya esanse
ashya umusatsi gusa imodoka iraturika. Mu 1995 yagozwe na bisi maze arahaguruka agenda n'udukomere dutoya. Bwa nyuma impanuka ya nyuma ari nayo ya karindwi mu 1996 ikamyo ya UN yaramugonze umurenzi impanga, asimbuka imodoka afata ku giti abona imodoka ye ihanuka muri metero 92. Nyuma yaho mu 2003 ubwo yari afite imyaka 73 agura itike ye ya mbere ya loto ahita atsinda yarenga miliyari 1.5 y'amanyarwanda. Ariko yibabaje nyuma ku itariki 30 z'ukwa 11 mu 2016 yaje kwitaba Imana ubwo yari afite imyaka 83. Ariko ibigwi bye byasigaye bimuvuga nk'umunyamwaka wa mbere yabayeho ubwo kunyura mu byago byinshi bingana gutya, cyangwa nk'umunyamahirwe wa mbere wabayeho ubwo kurokoka inshuro zingana gutya. Mu bantu bose tumajije kubona barokotse ibidashoboka, ni bande bagutunguye? Bandike muri comment kandi ntibagirwe gukora subscribe.